na ng Aldoning General Community Quarantine, panaligan da sana rening commuters ing pamagsake jeep. O nenging katutuanan nini, alala rugong akita jeep a pinasada. Elami bastag ame masada reng maragula bilang dareng public utility jeepney Keti Pampanga. Ngeni nga prumero na ning Hunyo, amumunang aldo na ning deklarasyon na ning General Community Quarantine. Abak pa mo, lingkas na laking dalan reng commuter. Ing karela kanong panaligan, ing ikit rang kapabaluan na post ning Pampanga Provincial Information Office king Facebook. Ami susubong king Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 3, aemu 19 ruta ing mibuklat ngening GCQ. Mupin, aliwa ing milyari. Antimoking bayanihang Clark Terminal. Reng jeep ang makayadya ng mamasada, ingausan rang Clark bound. Ero pa kano dininan permit. Kaya pa po talaga mag-operate. Uli na ning suspendido la po rin kaya katamong terminal. Agad miyangkit ngan, ing pamuntok na ning syudad ning Angeles ay Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Ing sasangkana na, ing LTFRB Region 3. Itapin po yung problema tamo ne. Impong LTFRB pong mamiyak yung prangkisa. Itan po magpatupad tamo mong regulasyon na ning LTFRB. Pero impong problema mas maragulya po kaya katamo. Kasi ede po gawa yung karelang obra. Impong problema siya kaya katamo. Uling dakal pong taong lalakad. Kindalan uling manton na pong sakenda. Gana pang Mayor Lasatin, tutuyang dakala problema ing pamagsublina ning operasyon na ning city limit a public utility jeepney. Mumuna na kanu ing regulasyon king physical distancing. Ang yaman ing kabilyan raring driver alang kasiguraduan, apanakitan pauli na ning 50% passenger capacity king balang pasada. Aminado yay Mayor ay supisyente nga yudarang susubong king transportation. Ang yang reng memalen ami paparsalang lulwal king dalan, aalalang asasakin. Ayun na po may gagana ka rin kaya katamong kabalan. Then pong riding public tamo ang po pa rin jeepney drivers tamo. Sumulat na pong pasibayo at maus ko pong pasibayo king LTFRB kung kapilan daw po palabalding special permit para ni kasakyan na po kindalan. Peki balwa na tambing ning news team king LTFRB Region 3 nung nano ing kasalungsungang status daring application king special permit para kareng jeepney operator Keti Pampanga. Nga ng Attorney Teresa Magtoto, ing Chief Transportation Development ning LTFRB Region 3, ang yamang online ing transaction, mitatawlino man kanureng aliwang franchise applicant king pamag-submit requirements. Nag-iisip pa rin po kami. Actually, meron lang kami nagiging, nagkakaroon na ng konting delay po dun sa mga late po na na-file. Kasi yung iba po, hinabo lang po this weekend. So, pero nag-overtime naman po kami during the weekend. So, tuloy-tuloy pa rin po yung process. King abiso na ning opisyal, era naman kanu obligan na papamayaran, mupin, reta kanung pasuprang kisa, dapat lang mag-comply. Ang yaman reng insurance dapat rang iasu, bayo lamirinan special permit. Base kay mga labas ang consultation kareng transport group, kaya bela ring LGUs. Eya bababa king 2,000 units ning jeep ing nirekomenda na ning Pampanga Provincial Government. Bangkanitang manandabe, king pabagya-bagyang pa magluwalas kareng regulasyon king quarantine. Mupin, king lugal akalupa na ning Pampanga, ang yamang nasusubong ning IATF amalyari rang mag-operate reng jeep, alalang karapat reng local government nung ero pabusteng mag-operate, uling ilareng magsilbing mass transport system kareng balang probinsya. Paolo G. Santos, CLTV News.